Sedamdeset godina je prošlo od kako su Ustaše i Njemci za jednog pokolja i dvije racije umorili više od 500 Srba, mještana 15 sela i zaselaka Lijevča. 70 godina je prošlo od pogroma o kome se malo šta zna, o kome se jednostavno ćuti. Od pogroma zločinaca koji nikada nisu odgovarali za umorstva ljudi, žena i djece, krivih samo zato što su bili Srbi, koji su svoje dželate, i to sa dobrodošlicom, dočekali na kućnom pragu. Biljezi surove prošlosti nikada neće prestati boljeti. Krvavim tragovima ratne 44. danas hode samo uspomene, Lijevčanima jedino ostale da ih se podsjećaju na zlo. Krvave tragove niko ne želi da osveti, ali krvave tragove dželata srpskog naroda u Lijevču niko ne smije da zaboravi. A što ti dželati ne žele da se makar poklone sjenima umoranih, da zatraže oprost, to neka im je na dušu. Jovan Radulović ni 7. godinu nije uzeo, a već je osjetio zlo koje je dolazilo. 41. godine išao je u 2. razred osnovne škole, kada su u učionicu ušla dvojica nepoznatih ljudi. Pozdravit ću na ustaški. Mi djeca ustali stojati. Rasklopi onaj fascikl, izvadi sliku Hitlera i Ante Pavelića. I stojimo mi onako djeca skamenjena. Pripet se on gore, uze sliku Aleksandra Karađorđevića i kad je bacio, ozgo dolje. Staklo pršti na sve strane, ono sitni komadići. Tako uze i kralja Petra Mladoga, baci te 2 slike pred školske klupe. I objesi sliku Hitlera i sliku Ante Pavelića. I kad je sišao dolje, stade ovako nogom pa petom gazi glavu jednoga i drugoga dok nije istrgao sve one slike. Slike strave i užasa, slike 44. koja je bila kobna za srpski narod lijevčanskih sela, nikada ne mogu nestati. Poslije žestokih borbi sa neprijateljima, partizani su 21. septembra prvo oslobodili ovaj kraj. Mirno se živjelo samo 7 dana, do 28. septembra, kada su se oslobodioci povukli. Povlače se partizani i ko je dobio vezu neku da se mora bježati jer navalile snage ustaške i njemačke i čerkeske i svake vojske koja je bila. Oni su przali otvoda, mi smo spremili se da bježimo, pa bili bježali, ne bili bježali. Ide ozdo čovjek sa kolima i zapregom tom volovskom, djece je puna kola, veli, zar ti, kao mom ocu, zar ti, Mihajlo, nijesi bježati, spremio se. Veli, pa nije mi niko ni javio, ništa, ja ne znam od toga. Veli, kaže, dolje je bome sve otišlo i donji Maglejana i to uteklo je ko misli bježati. I mi smo na brzinu potispali u kola i uvatili volove i okrenuli prema Kozari. Većinove naroda bježalo prema Župi, jer je još Vrbas mogao se pregaziti. Nešto lađom, a nešto i na gaz preći sa zapreženim kolima. Ali eto, mi smo krenuli prema Kozari, kad smo stigli tu preko ceste prema brdu, gore prvome, 3 su aviona, hrvatska, preletili preko nas, nisu pucali uopšte, samo ono nakrivljeno gledaju, razgledaju i napravili 2 kruga i nestalo ih je. Mi smo se vatili brda i bilo je nas još 3 kola i naša 4. I okrenuli prema Bakinjcima selu. Tu smo sastali se sa partizanima koji se već povlačili. I tada smo mi
kaže, nemojte vi ići kući, nego ajte kod knjeza hrvatskog Lasovana Milana i tamo je veli pop Pihler kao hrvatski pop. Pa će veli uzma u zaštitu te izbjeglice, da ne bi bilo ponovo cijeljanje i toga. Mi smo krenuli kod škole stare Maglajanske u Maglajane selo. Tamo smo našli nekoliko izbjeglica sa familijama. Leži onako puna škola nas. Tu smo bili 2 dana, dan i pol. Drugi dan je došao otac i moja strina ovdje i nismo mi ni znali koliko je toga pobijeno u našem kraju dok se oni nisu vratili školu dolje. Tada su ispričali da ne mogu ući u kuću Strininu jer neki ljudi mrtvi leže u zavratima. To je taj pokolj bio? Pokolj bio. I dolazi komšija, skuplja se dolje da se kao sutra dan sahrani jer je 5 dana već kod su oni mrtvi kako je kod je ubijen. Toga dana je 29 sahranjeno gdje koga stigao. Nije to bilo ugroblje nego gdje se brže može, ali se morala dobiti dozvola u njihovoj opštini da ti ljudi mogu raditi, da zakopaju i iskopaju rake i to. Većinom je to bilo u gotove majdene koji su bili, pa samo za granici, da, na brzini. Iz samo 6 kuća, ispod samo 6 numera, ustaše i Njemci umorili su 29 čeljadi. To su bili Dobrijevići, Kudre, Dobrić, ovdje ova žena gdje je sada s kućom, to je pričala. Tu je zadnja žena ubijena od tog našeg džemata kao 29. I to je sahranjeno, a Čuković ovdje preko, vi ste sigurno bili po čuvenju Pere moga, da ste vi bili jedno vrijeme tu u Bajnoj kući, jel Baje, zvanog Bajo. Njegova porodica je bila isto tako pobijena, njegovi 7 braća i sestara. Pobijeni i otac, i ne otac, nego majka i baba i djed, njih 11 tude poginulo u kući. Oni su bili sahranjeni po noći prije našega dolaska u groblje, direktno u Toševce. Poslije pokolja i gotovo jednomjesečnog zatišja dolazi novo, veće zlo. Dolaze racije u kojima je umoreno na stotine srpskih nesrećnika Lijevče polja. 5. novembra prva racija u Svanuće. Nije još ni svanulo dobro, patrole krstare po selima i sve što je muško od svojih 15 godina. Ustaše i Nijemci, Čerkezi. Mješavina. I tako te patrole se razmilile po selima, kupiti samo muškarce i sabirati prema crkvi u Maglajanima. Toga dana je moj otac i brat stariji od mene, 16 godina imao, imali su sreće u neku ruku da su, pošto su vršljarili Čerkezi više dana ovuda, pa su pustili njih, rekli da se sakriju, da ne bi druga patrola otjerala, a po noći da se bježi kud znaju. Uz neke milošte i tako to, i oni su ostali za tu prvu raciju, a druga racija je uslijedila 23. novembra. Od 5. novembra pa do 23. to je bilo opet zatišje. I 23. novembra udari isto tako druga racija, kupci, muškarce, sve po istom nalogu koji prije. Tada vataju moga oca kod kuće i brata starijega od 16 godina i mene od 13,5. I pogone nas prema crkvi. A već usput uvatili komšije dvojicu iz Mahovljana, otlen komšije, tako da je nas bilo 5. I kad smo bili jedno pola kilometra odavde prema dolje, prema crkvi, ugledaju
nosili su dogled. Ugledaju jednoga čovjeka gdje ide i na njega s pištaljkom pozvali ga i on je prišao ili si mislili, to je bio Đuđerović Niko iz Mahovljana. Taj Niko je bio ovako malo siromašniji čovjek, pa je kod Švaba češće puta radio kao najamni radnik. I znao je više puta, znao je više razumiti njemački jezik. Jer u toj patroli koja je gonila toj drugoj raciji bio je jedan Švabo sa šljemom i jedan ustaša. Taj je Niko nekoliko riječi sa tim Švabom, dok je ga lektimisao, govorio i stalno prožao ruku u mene. Ja nisam znao, mislim, bilo je 5-6 metara ispred te pratnje. Taj je Nijemac prišao meni i uoči mi ovako za rukav, izveo 3 metra i samo manuo rukom ovako da ja idem kao nazad. I on spasio? Taj je čovjek, Niko, mene spasio, šta je rekao ostaje tajna, ali ja sam zahvaljujući njemu preživio tu raciju i ostao živ. Šta se je dalje zbilo, otjerali su prema crkvi, prenoćili sutra dan za Gradišku i nikad niko ni od prve ni od druge racije živ se nije vratio ni javio. Prva se računa racija da je bila preko 300, a druga je bila nešto manja po broju. Tako da je bilo oko 400-500 ljudi, momaka i ljudi da je otjeralo u te 2 racije. Vjerovatno su neke porodice skroz iskorijenjene ovdje. Iskorijenjeno je, moja porodica je prepolovljena. 2 kuće su uništene u toku tog dana, 1944. godine. Jedna je, pola je članova pobijeno u pokolju, a drugi dio počela racija. Tako da nema niko živ, kasnije nije preživio taj pogrom. Dragica Čuković imala je 16 godina kada su joj pokolji racije umorile na stotine njenih suseljana, Srba, pravoslavaca. Racije je bilo u navratu više puta, ali to u manjini. Pokupe ljudi, kao navodno, ićete neđe na rad, odu i ne vrate se. A ovo što je ovdje bilo tad, tad smo kretali iz Zagreba. Onda na stanci nekome, jer ima i otuda i iz Hrvatske i Slovenije, osvakljen je bilo tu u zatvoru. Nekako doturi nekome da se ovdje velike borbe vode. To je tad ta racija bila prije pokolja. Drugo je kad je pokuplo odreda. Bila je racija jedna prije, tako valjda sam još bila u zatvoru. Ali zato to sam čula tada, da je to bila najveća, najmasovnija racija. A u Čukovićima, pa tu izgubi to od jednog brata 7 djece, od jednog 8, stari roditelji 10 i žena, snaha 11 i od Stričevića, još je bilo tu i ukupno s njima. Stričevića bilo i ne znam kako, mislim, ukupno 15 sigurno. Znači 30-ak otprilike? Pa bilo njih više, ali mislim, ukupno tu što je skupa pobijeno u kući. I oni su se bili pokupli djeca i natovarili na kola i taj najstariji brat je bio odvezao partizane, ranjenike neđe.
a ostala njegova porodica i od brata jednoga učitelja dijete. 2 djece ostalo. Pa možda ste vi, Slaviša, i znali i čuli bar za Slobodana Čukovića, da umro on prije par godina. Da. Pa on je preživio, ne znam koliko ima godina. Oni su pošli bili, a knez u selu što je bio, vrati, nemojte ići nikuda, opljačkat će, zapalit će, kad se vrate, ne bojte se, vrate se. Ali i on je ubijen, isto poginuo, i njegova porodica. I vrate se oni kući. I kako se vratili, isto bili, bilo jesen, kasno, bilo već kišno, ladno. A taj Slobodan otišao je gore na sprat i dijete igralo se gore. Pa oni su svi dolje bili u soba, jedna kupnja dnevna. I tako je preživio. A bila je jedna soba, nije bila završena gore na spratu, potpođena, samo daske naslagane. Pa to valjda sudbina hoće tako. I kad je on čuo pucanj, valjda je Bog osjetio da se uđe dijete u tu sobu, pa se zavuče između poda i plafona. I tako je preživio, šta je imao, ja ne znam, nije imao ni 3-4 godine. I kasnije dijete izgladnio to, poslije pričao. Kaže, ja si išao dolje, oni svi, kaže, spavaju, leže, spavaju. A ja zvao strina, ja sam gladan. Kaže, svi spavaju. Nije znalo šta je to. Pa ja, kaže, nađem sebi tamo, znao gdje stoji ljeb, uzmem ljeba pa jedim, pa ode opet, vrati se gore. I međutim, to je bilo već on je tu iza toga, da li je isti dan ili je drugi dan, ne znam, 2 su žene odavljene, naišle, obišle tu i tim slučajem da su ga našle živoga i odvele. Da. Pa preživjelo se koji i drugi, bježalo se, vraćalo se. Ko je ostao kod kuće, djed, kod kuće je ostalo ubijen je, rođeni djed. Drugi počeo bježati gore u Kozaru, ali ovdje Maholjan ubijen, to smo mi kasnije odmah saznali. Tamo nije niko s te strane ceste kad je bilo to pokolj, to su ubili ovi mještani Maholjana. Baba jedna isto poginula, vamo kod Mrakća u Ptoševcima, za onog rata to, a brat mi je, kažem ti, najmlađi u toj raciji bio 16 godina oteran. Bio napredan i nisu vjerovali, što imao ličnu kartu. Nismo vjerovali toliko godina i tako je otišao za tog rata. Nije niko pošteđen, ko se god zatekao na kućnom pragu, odveden je u crkvu i otišao navodno... A ne, nisu oni ubirali nešto sitno, nešto bogalje i slabo nešto, sve što je bilo sposobno tada. To je zadnja bila im šansa da su pokupili ljude sa najvećom snagom i tako. Niko se nije vratio. To je mene ovako kao dijete uvijek interesovalo, sve se zna da niko živ nije nikada doznao gdje su i šta su. Ja znam, u mene mama, pa ono znaš kako ona poslije rata, ko mater jadna, neko dođe, petlja, laže, da bi nešto dobio, da je vidio, da će otići, da je čuvao. Nikad ništa nije se doznalo za njih, za tu raciju. Kad je taj pokolj bio, mi smo to vrijeme baš bilo uz glavnu cestu. Moj otac tamo gradili tu begovu zemlju i onda prešao tamo imanje. S one strane ceste, 1000 naših ljudi da je tamo došlo, ne bi nijedno bilo ubijeno. Jer tamo smo onda u ta doba imali i Hrvata, i Švaba, i Galcijana, i Muslimana,
i tamo niko živ nije stradao kada je taj pokolj bio. Oni su našli utočište tamo. Samo ova strana bila čista, srpska, i to je onda što je našlo kod kuće. Pa moglo se i sakriti, da vam pravo kažem. Ljudi su vjerovali, moj djed kakvi je bio, i kad su naše majke, moja mama i moje dvije strine sa djecom da bježe u Kozaru, on je plakao za nama unutarnjima. Nisam nikome kriv, nisam dužan, i dočekao ih, što kažu, na pragu. 1 metak ustrce i aj dalje. Tako i ovim stric tamo isto bio unišao u kući kod moje rodice, isto kod kuće i odmah što god našlo. Tako je to bilo na ovoj strani ceste. U mene otac ostao cijelo vrijeme, tu i na cesti. Švabe tu i to sve ostalo. I kažem da su mi ostali ništa, ne bi stradali niko, nego ošli gore par dana. Te se Švabe razlikovale puno od onih koji su nosili uniformu. Pa da vam pravo kažem, sad ja sam i ostario, ja sam imao s njima, imao sam prvog Švabu što imao unuka, mi smo bili nerazdvojivi. Nerazdvojivi. Kad su oni došli ovdje otprilike? Ja to nešto ne znam. Onda, oni su bili napredni ljudi na odnos naših ljudi. Ja znam dosta su ljudi, pogotovo ovaj dio ovdje Maglana, oni su napređivali što tiče poljoprivrede od njih. Od njih je uvijek sve poticala svaka mašina, ona obična, nego kod naših ljudi. Tako da su ljudi primali od njih. I zanate i poljoprivredne radove, sve. Oni su bili napredni uvijek od nas i tako su naši ljudi prihvaćali, pošto su bili blizu ovdje. A oni su uvijek moćni bili i šta ja znam, su dobijali, ali ipak su imali i toga znanja drugčije od naših ljudi, tako da su napredovali. Srpski narod je uvijek bio naivan, uvijek je vjerovao gostu, odnosno čovjeku koji je došao kod njega u dvorište. Da. Nekako smo uvijek praštali, zaboravljali, to nas je uvijek dolazilo u glave. Pa ja sam išao kasnije u Njemačku, tamo jedan koji je tu i rođen, njegov otac i moj otac su bili jako dobri. Ona je bio zanate i moj otac se kasnije sve zanate radio i tako i učio nešto od njega. I taj njegov sin kad je prve godine pošao 61. kojeli. I onda mu je rekao, ako ideš već tamo, potraži mi Boška, tog mog oca Stanivukovića i Toma jednog Dunovića. On je kad počeo dolaziti, on dolazi svake godine. Ali neke stvari, normalno, ja kao dijete i sada, ja sam kad sam gođe otišao tamo, nisam imao potrebe ni za što. Dolazi on kod mene, dolazi. Ali ja sam se uvijek veselio kad se vraćam. Ja sam išao 10 dana, 15, 20 mjesec, ako nešto uradim, ne uradim. Ali nisam nekako to zavolio i dan danas. I znam ja, navečer on se zezda sa ženom svojom zafrkava, kada je drago, ne mora dočekati dok krene, a tačno je to istina. Imam tamo sve, kažem ti, nema šta. Ali uvijek sam toliko radostan bio kad krećem. To je ono, znači, ostalo. Opomena. Ostalo. Da, ostalo. Ali, kažem, ovo što smo mi tamo bili na samoj cesti za vrijeme rata, nismo apsolutno, ja kao djecu što znam, nismo nešto doživljavali od njih. Oni su čak nam javljali mom ocu, Maglajnoj kod crkve, tam bila uvijek vojska. Ili su bili esovci, ili ustaše, ili Nemci, ili dombrane. Onda bilo oni je, znaš, što ni čeo ni u četnike, ni partizane, ni ustaše, nikuda, nego oni pljačkaroši. To je bilo vamo, oko Vrbasa. I oni su uvijek tati javljali, pošto mene djed bio malo mogućniji, tati javljali kad napadnutu ih. A oni su držali Švabe kao civili stražu, dio ceste što ne drži vojska. Tako da su ih dežurali tu da pored svojih kuća i tako s tatom bili dobri da su javljali uvijek što se dešava. Tako, kažem, to je bilo tada. I sad ne mereš, kažem ti, što kažu, svugde ima ljudi, a ima i ljudi. Te strašne 44. za pokolja i 2 racije nestalo je više porodica. Izbrisano im je koljeno,
a života od tada nema ni u Gakovcu, u selu uz obalu Vrbasa, u kome je danas samo avetinski mir. I prošlost koje se tek poneko sjeti, poput starine Veljka Gvozdenovića, koji nedavno u Narodnoj biblioteci u Laktašima podari svoja sjećanja na krvave tragove zločina u Lijevče polju. Da, dogodilo se to poslije slobodnih 5-6 dana u našem kraju, jer su prije 5-6 dana partizani oslobodili sva sela dole do, mi kažemo, Crvene crkve, a to je u stvari Samostan i crkva katolička. Taj dan je ujutru, to sam i zapisao, negdje u jutarnjim satima, čuli su se pucnji, ali ne česti. I odjednom sam primijetio da trepere stabljike kukuruza iza kuće, a onda se pojavili partizani. To je bio taj dan kad su oslobođena ova sela. A dan pokolja je počeo zapravo ovako. Osvanuo je jedan vedar dan, nekakva tišina je vladala, ponegdje se čuli neki pucnji iz streljačkog oružja, iz početka daleko, a onda sve bliže. Otac je mene i nas i još 5 braća i sestara odveo do Ujaka, to je oko 200 metara od naše kuće, s namjerom da posjedamo u zaprežna kola i da idemo prema Vrbasu, prema Župi. Majka je ostala da završi neki veš, pranje veša, a otac je vratio se ponovo do kuće da nju dovede i nije se vraćao. Onda je ujak Milan, kod kojega smo mi bili, otišao tamo da vidi zašto ga nema i vratio se zadihan, uzbuđen, kaže neka vojska ide, sjedajte brzo u kola i da bježimo. Gospodine Veljko, koliko je tada pobijeno ljudi? Tog dana, 28. U Petoševcima tog dana je ubijeno skoro 1/4 od oko 600 stanovnika koliko ih je onda bilo u Petoševcima. Njihova imena su tamo na spomeniku, ja ih stanem, čitam, brojim, pa vidim 20 Remića, 17 Čukovića, 10 Banjaca, 9 Mrakića i tako redom i ukupno. Niko živ nije ostao koji ih je sačekao ustaše? U onom mom tamo zaseoku dijelu, to je 5 kuća, osim nas koji se nismo zatekli kuće djece, svi drugi su ubijeni. Tog dana, kad se sve to smirilo, moja ujna i sestra do mene, 12 godina je imala, otišle su da vide šta se tamo dogodilo. Zatekle su na hrpi, na gomili, sve Remiće tamo, to je 3 kuće, moju majku i Kovjenića, dvoje, negdje oko 17 njih bilo, svi su bili mrtvi, pokriveni snopovima kukuruzovine. Danas sela nema više? Taj zaseok samo geografski za sad postoji. Zaista ima jedna kuća, ali ona je skroz do Maglajana, zapravo nije u ovom šoru ni bila, možda nekoliko metara od granice sa Maglajanima. Ja koliko znam, iz te kuće domaćin je bio u partizanima, ali su je ustaše poštedile. Pretpostavljam da je to zbog toga što je supruga tog bio on finans nekada Hrvatica. A odmah njegova 2 brata, sestru, majku, odmah kuća do kuće su pobili njih 5 bursača. U stradanju srpskog naroda iz lijevčanskih sela posebno mjesto, a slažu se u tome rijetki hroničari toga vremena, pripada Maglajanima. Tako misli i Pero Radulović. Da, prije svega Maglajan je jedno od najvećih lijevčanskih sela,
ali bez obzira na to imali su i najveći broj žrtava u Drugom svjetskom ratu. I ne samo Maglajani, većina djevčanskih sela bili su nezaštićeno područje čitav period od 1941. do 1945. Tako da je tu vojska koja je dolazila, ona je uzimala šta ju treba, da bi pod sam kraj rata 1944. godine nad Maglajanima izvršen prvo pokolj, a zatim i racija, ali isto i u ostalim selima, tako da je selo maltene prepolovljeno i to otišli su najbolji ljudi u najboljim godinama kad su trebali da stvaraju i potomstvo i svoje porodice. O tome se dugi niz godina ćutalo, ali jednostavno došlo je vrijeme kada još samo poneko ima živ svjedok toga događaja i mislim da je to zadnji period kad se može zabilježiti dokument, odnosno dokaz tih stradanja, a u svrhu da mlade generacije, da pokoljenja koja su danas ovdje, da svi oni koji je muka ovoga rata natjerala da se nastane ovdje, da znaju šta je ovdje bilo i da to nikada više ne dozvolimo. Istorija, kao i na svaki zločin, istražuje, proučava i pokušava nešto novo, pokušava da sazna zbog čega se to u stvari desilo. Kao i svi zločini u nezavisnoj državi Hrvatskoj, i ovaj je jedan od najmonstruoznijih zločina koji se desio u Ljevču polju, te 1944. godine, toga kobnog septembra. Kao istoričari i kao građani Laktaša i Ljevča polja dužni smo da odamo počast tim ljudima koji su stradali nevino, jer sjećati se njihovih žrtava na ovaj dan vrlo je značajno, pogotovo što su to u pitanju ljudi koji svojim dijelima nisu ni sanjali da će se njihovo ime spominjati u ovom kontekstu. Dakle, svaki zaborav tih žrtava je u stvari jedan tužan način nezahvalnosti prema njima. Niko od potomaka tih koji su počinili zločin, ni jednom riječju kajanja, izvinjenja, nije se okrenuo stradalnicima Ljevča polja. Pa to nije slučaj samo za Ljevče polje, to je slučaj za sve zločine koji su se desili na prostoru nezavisne države Hrvatske. Nažalost, mnogi od tih vinovnika nisu čak ni privedeni pravdi, mnogi su uspjeli da izbjegnu sud i tako da su te žrtve praktično ostale na neki način neosvećene, jer nije bilo nekoga ko bi to osudio. Pod svodom prelijepog zdanja hrama u Maglajanima posvećenog Uspenju Presvete Bogorodice, sveštenik Jovan Zeljković dariva priču o krvavom piru prije svih ustaša, i to ratne 44. Ono što je značajno, ona ljuta rana koja je ostala ovdje u ovom hramu, to je vrijeme Drugog svjetskog rata. Šta se to desilo? Kao mnoga srpska sela koja su postradala i mjesta od Pavelićeve, nezavisne države, od ustaša, i ovdje isto bilo stradanje srpskog naroda. Ono što sigurno znam da je ovdje sa 3. na 4. novembar 1944. godine dovedeno preko 350 ljudi, a o tim brojkama ne bi manipulisao, to može samo biti veći broj, a nikako manji. Ovdje su u ovom hramu prenoćali, a odavde, odvedeni za Gradišku, Jasenovac, Mlaku i na ostala stratišta, odakle se nikada vratili nisu. Očito je sve bio narod ovih okolnih sela, Maglajana i okolnih sela. To je bio narod Ljevča polja. Iz 18 sela to je pokupljeno, dovedeno. Moram kazati i to da je, juče je bio Krstov dan, i to je 70 godina od prvog stradanja, prve racije i prvog stradanja srpskog naroda, na Krstovran 44. godine, a onda druga racija je bila hapšenje sa 3. na 4. novembar. Ono što znam sigurno za Krajinu, da je to, kako kaže naš narod, krvava haljina. Narod je zaista stradao u neslućenim razmerama. Nikad se to otkriti neće, ali se zna pouzdano da se ljudi nas manipulišu brojkama. Pa, ne znam, negdje ču vodeće ljude iz susjedne zemlje 40.000 stradalo u Jasenovcu. Pa, braćo, zar je to malo, za mila Boga? 40.000. Dakle, brojka se zna, 700.000 i nešto je stradalo tamo. Međutim, službujući kao mlad sveštenik u Krajini,
ja ću ostaviti jednu poruku za sve one ljude koji me slušaju. Dakle, svagdje ima u svim narodima svi znanja i zanimanja i profesija, boja i rasa i nacija, časni ljudi. Dakle, kao mlad sveštenik čuo sam jednog časnog Hrvata koji mi je kazao: oče, ja sam Hrvat, ali moram vam reći da se Hrvatska diči sa svojom 1000-godišnjom kulturom. Međutim, kaže, tu 1000-godišnju kulturu mi smo sahranili u Jasenovcu. I s tim bi ja završio. Mislim da je to najbolja pouka i poruka za sve one koji treba da priznaju šta se desilo, a pozvaću se i na reči počivšeg patrijarha srpskog gospodina Germana, njegove svetosti, koji kaže da praštamo moramo, a da zaboravimo nikad ne smijemo. Eto, prođe 70 godina otkako su Ustaše i Njemci za jednog pokolja i 2 racije umorili više od 500 Srba, mještana 15 sela Lijevča. 70 godina je prošlo od pogroma o kome se malo šta zna, o kome se jednostavno ćuti. Od pogroma zločinaca koji nikada nisu odgovarali za umorstva ljudi, žena i djece, krivih samo zato što su bili Srbi. Oni što su svoje dželate sa dobrodošlicom dočekali na kućnom pragu. Biljezi te surove prošlosti nikada neće prestati boljeti. Krvavim tragovima ratne 44. danas ne prestaju ići samo uspomene koje su Lijevčanima i jedino ostale da ih se posjećaju na zlo. Krvave tragove niko ne želi da osveti, ali krvave tragove dželata srpskog naroda u Lijevču niko ne smije da zaboravi, niti na to ima pravo. A što ti dželati ne žele da se makar poklone sjenima umorenih, te da zatraže oprost, to neka je njima na dušu.